aba bigura emifurege okuzambura no kurundana kasasiro aheshemerire kuba kandi ho nabayihanangiriza abatura okugira obujunanizibwa obwo kureberera kasasiro yabo. Etawuni ejo tukabire ntwenango ebenyonjo. Etawuni keke berge nyonjo hariho ibintu byingi biri kutuyamba etawuni yaberge nyonjo. Abantu kuba barya bayonjo ibyo bushobozi biyongera esente zikanya mutawo. Ahabwe embereji abashamira hishomero erya St John Fisher Ibanda Secondary School nibo bayebemberamo ehoreji. Twayitorora streets zone mu town kandi ntonja kumanyisa abantu bongere kwerinda ubuvera butambukereryo bagume batambuka umwanya munji kandi bagume babwose. Twakorebera abana baryomu twena turimo tubyejumbiremo kugira ngo tukirininge tawuni tugire obuyonjo tugume turi abayonjo. Omukutaho burungi bwansi aba bagitaho no kuhuga za zebra crossing ahangute ya Main Street. Twakora painting of the zebra crossing kandi twayonza etawuni eyibanda ahabo kugira ngo nitwe nka all the students tubenda kwiza kugarura community aho kuba kasomero mu mwanya ogu kandi umwanya gwabakwataje kandi garabaragamo abantu bamani. So narangwati mwijira umucanje ikindi kwa advocatinga kugira ngo etawuneji yabe nyonjo yazarurengo ko rwaza football na zambare kindi ngambira abantu tubasa kwa kubanza mu Uganda mu by'ubuyonjo ninga bakabiri ninga bakasha twatira mamani. Gasha kwa Timothy Mushabe.